Mizoram Zonal chung kwate du sana kan lan chowa pathian ompuina le ven himna nena in hun in man zel kha kan du sak tak me umeu chowa du sang na sang ber kan lana chu tun naya Mizorama rui lo ngai te en kol na le mani ina hona tur nei to lo chuan cham te en kol na mun pui a mun lian ber te po ti la kan soi sual kher om love TNT hi an lian khop mai boka chumi ti lowa chuan tong tai Bethel Camping Center TBCC hi heng rui lo ngai te en kol na mun lian ber an hialo me he muna en kol lai mek mi sang khat chuang zat chu tong tai Bethel Camping Center in har satna na satak ato ta ka wangin chua zalen ania hemi chung changa hian social media alwa tam hle maya mitinin kan soya kan ti sup supa kan soi sup sup ani ber mai tong tai Bethel Camping Center a thil thleng a hian tong tai Bethel Camping Center advisory board tele achunga administration ate in sim thot ngai lai chu a ompo ani mai theya ani en kolna dan po futok lo po om ani mai thei nima sela zoram mi puitena kan ti dan ne social media kan tong khum dan boy kha ana hle mai ti a fiat theya mi then khat phei chuan tong tai Bethel Camping Center en kol tu puzo minga chu kut thak du hial khople amun ma te po hal cheru hial khopangin thule hlate kan nei ani kha Zonet Cable TV ina pu zo minga le advisory board te an komna khan an soi lang he ngia an mani tan le kem chung om de ta na hlo thon om khopin social media lama zoram mi puit a thei ten kan vowa tong kam thalo le moi lo tel tiangin kan vom lui ani kha khatiang ang thil kha atlen ta ka wangin he camping center a en kol mek te mi sang khat chuang zat chu chua zalen ani lo thei ta lo ati thei ome tuna hian camping center a hian mi tlemazong en kol mek an ya in siam thar po tomin sit zanga vel chau hon antum to ni in thudon ani nge a hetinga he camping center atanga rui hlo ngai te kholaya te hoi mai le mi chungte en kol tu le holat pur nei to lo kholaya om homeless kan ti te an dalu na thin mun ber hetiang ang alo ni ta ka chuan chua zalen rui hlo ngai te an lo ni ta ka chuan kholaya rui hlo veite an tam ta le maya chumi ina angong chua chiang em mai chu tun hnaya tong tai Bethel Camping Center atanga anon chua zalen mi engomazat drugs overdose in an thito ani nunna ahlua apoi tak zata kholaya an artathi mai ai chuan tong tai Bethel Camping Center a an nunna chana ala oma lapo din alani kha alutte lulnen hetianga an omna hmuna tanga chua zalen ani ta ka hian hona tu nei to lo mi engomazat tele mani in lampo pantum lem lowa kholaya te hoi mai te chu tiang hian an artathi ta me kani heta hian mi puite le sarkar le ko san ta point mo phuna tur tam tak kan nei na rin om kan zoram din mun kan sia rui hlo ngai rui hlo ve an tam zia kan sia ati thar an tam em boka Mizorama rui hlo tol lu ani rui renga man ani reng boka heti chung hian rui hlo ti thar an tam em mai apoi tak zet ani heng hi sarkar ang point apui thua kan ngai vena kan enkol atul tak zet mai hetiang ang enkol na mun hi mimal kuta kan da tlang puya NGO lian te po hian kan ngai tu na kan se na tul tak zet to ani hi Mizorama Kausan lian ber Presbyterian Kausan chuan rui hlo ngai te enkol na mun dur tlang a khian an neya rescue center antia mi engmazat chu enkol thei ani lain asen so watama mi thanem tak enkol thei ero ani lo tuna hian kan mamo chu a chiang reng maya tong tai Bethel Camping Center a hian mi engmazat aleng lo khop no lungai kan nei ani chu wangin sarkar hian helam kong a hian arilru ati zawa ma ala katul tak zeta Kausan te po ina
tun aya tamzo ka rui lo ngai te kan enkol theina hi a capacity kan ti len a tul ti a hriat reng mai chuwangin kan rama thalai te rui lo ti an tam sia an thi diam zoi mai lo nan enkol dam ani theina turin helam konga hian ke kan pe na tul tak zet tin zoram mi puite po hi kan in su ma tul tak zet mi tu te na moni engomoni an posa YouTube ate an han soya kan thledwal zela kan rilui maya kan vom lui mai runga thi chu a zia lo tak zeta kan kal khat lu tuk po hi a thalo chuwa chuan an thil ron soite anon post te eng hi adik rengem enge thudik engang hi nge kan soi tu chen ti te po hi kan thlir thiam apoi mo in ka sia chu kan soi ve de udwa ani ole lal sang zola zia rui lo ngai kan enkol dan hi yan ngai thak chun zom ti ang voina mi zoram mel malian ber pakha chu rui lo ani kan ram om nei na zir lo wange azir lu tuk wang heti tak maya rui lo in min run tamai hi amang an thak tak zitani mi mal chung kwale ram pum min rum tira min sop chimek zelani rui lo ngai enkol konga thapui tho me watran na thulta mi mal chung kwa ko ran tom ngai pole sarkar angin ma kan la a chu ala tok zo si lo SWTA department in RTI chane na atarlan danin Mizoram rui lo ngai enkolna rehabilitation center somli panga oma chungzinga som pakhat chu Ministry of Social Justice and Empowerment MOSJE noya din Integrated Rehabilitation Center for Addicts IRCA anni a sarkarin danang thapa enkolle central atanga fandong anni chuti line center tamjok somthum pali chu memalle polina andin NGO faith based organization ani thunga report nung bera anchin chi adanin center sangshanga enkol mek zat bel khom chu mi sangli somnga anni Aizol district center somni panga omin peisian sangni zathum somnga palian oma lunglei district center panga omin peisian zaruk somnga paruk an oma Kolasip district center pathum omin peisian zali somruk palian oma Champhai district center panga omin peisian zali somnga an oma Siaha center pani omin peisian somli pariatan oma Serchipa center pani omin peisian somni pangan oma Khozol district center pakhat omin mi somni pani peisian an oma Nathial district center pakhat omin peisian mi som pakwan oma Longklai district center pakhat omin peisian mi som pani an omani RTI chan a rui lo ngai enkolme peisian za thi abor vela da khom hemo record luemo ani theina lai oma report diklawan don wang po ni theyang tunai meya center thren khat kan tlo zinga enkol lai mi somnga tanga somruk borvel nei ring te po RTI chana hian somni panga enkolanga report anni TBCC a mi zariat somthum omanga tarlan ani lain chanchin tharlama chuan mi sangkhazani somli vel anom thu tarlan ani a LPS news ni som thani kumsang ni somni panga a hengba ka hian sor sang ne na khai khinin enkolmek zathi adikhlel de unina shiata tuna chuan he a hian roilongai enkolai antam fe jok turarin ani IRCA noya sarkar enkol center a hian khumsom panga omtheina center somle khumsom thum omtheina center pakhata oma tuna roilongai zapali point pali vel enkol anganni RTI atanga landanin in enkol dan lutle chua course reizong thoktu omdan turle adanga te central kaishwaina siam minimum standard of care anzoma central atangin project monitoring unit PMU 10 te fungpali human resource infrastructure programs le documentation mangin an endik trinani ruilongai ti an lu vele an chanchin kim changjir chiangin case study andin munazirin ansim theina tura malak puichin turani a ruilo zungzam laka film tura beina detoxification counseling vocational training after care and follow up hi service and pek tur tlang puani service and pek tur an pek nuwa chuak tlaka ngai ten center an chua sananga chungkwale khotang puina le center nga event zuina hnuaya ruilo laka filmin nunpa ngai an nei rehabilitate to tura ngai anni
ruilo ngai enkol konga kanin nga na berte chu Pollen call center somthum pali te hi anni a anni hian Mizoram ruilo ngai tamjok za somkwa panga point panga RTI landanin an enkola pathian kauna ngaya mi in petile Pesian enkol dam to ten an enkol deu bera Kaushan enkol center chen kata chuan thoktu mumal takaroi anom ve bok center tin hi kalphung le ti dan sang sang ne an ni hloma atlang puin pathian thua in kai shwaen war bera in khom sermon ngai thlak le trong train hunan mang china pathian ti damna anrin chan bera RTI chana angin heng center te hian an du chuan Mizoram Social Defence and Rehabilitation Board buat sai in kai shwaina standard operating procedure an zom theya an zom vekem ti ro shiat anilo seat capacity chungchanga te lule chwadana le damloan enkol dana sarkara in ro lo tundin muna mi somnga ayatam enkol na mun som pani vela oma mi zanga ayatam enkol na omboka march kumsang ni somni panga thleng ka chuan sarkar trangin center endikna le zirchiana monitoring and evaluation nei anilo RTI changa landanin Kaushan te hian lang lo lama an phak tokin ma an lo la a Kaushan bil anga rehabilitation center emo OST center emo din anom to a ruilo ngai zon chwale tuam hlom outreach lama poke kan pen chuak tanta ruilo ngai damlo enkol na mun thatak po anni zara kan nei ve to bok thilpek mangin center sang sang tan an luang chuak thina camping le crusade manga be pui thak te po an nei thin Mizoram atlom ngai pol te ang tluka ruilo do le ngol ve te enkol na lama mal na sa hi ramdanga po an tambi kher lawang lo nei hok lova asura sa jing chun zana thoktu te wanga khotang ral muang kan nei the hi alomum ngotasin kumin chunga ruilo an man ringot po hi tam takani hengi man lovin chuak ta se thalai engza takin chiat puyang mo Mizoram ruilo ngai za asom kwa panga enkol tu chu Kaushan le NGO anni a anni telwa ruilo do le ruilo ngai enkol chu chawrual lawani chuti rualin Kaushan le NGO wanga kan malak na hi ato kan ti em hunrei lote atana himna short term relief hi kan sum le thatho nen in mil kan ti em danang zelin hei aya che chhuana turma ba kan na nei chewania kum somthum kalta a Mizoram sarkarin NDPS Act 1985 noya adwan Mizoram Management for the Addiction Cum Rehabilitation Center Rules 1993 kan neya he in kai shwaina dan noya hian center tinin unit sang sang pali the addiction counseling rehabilitation le aftercare an nei turani center director enkol na noya damdoilam thiam medical expert psychologist social worker vocational instructor kukle adangte anom turani hetiang takhian Mizorama kan center te kalpuyani em kalpui nita se sarkarin call center nen adang lam viau don lauti na niang Mizoram Gazeta dan thar thatak mai ti chwani le ta a Mizoram Drugs Treatment Cum Rehabilitation Center Accreditation Amendment Rules 2020 ti ani he dan hi Mizoram puma mantur ruilo ngai enkol na munte sarkar shiat puina accreditation an nei theina tura siamani munma thoktu din mun in enkol na anulama in enkol dan te an zirchia nuwa an performance ang zelin sarkar accreditation an muang in enkol na fil failo sumle pai mandan diklo damlo te chunga leilin na dan palzut na le thup nei an ni chuan an center ti top thleng amalak theni heng dan ti kan chhotrang kai to em Department Noya Accreditation Committee dinani a kumsang ni somni pakhata malak tura rail vek to tekha takin kan kalpui lovem ni RTI chana a March kumsang ni somni panga malak na omlo malak tummek ani thu tarlan alani chaumai tunaya tharthole tuma malak na alo oma asar holai chawin kanve yang ti alom abik takin atakin ni thokang u Mental Health Care Act 2017 section pani ina chuan memale mo pol kuta emo mishingen kolnare reng chu mental health establishment ina soya chung center te chuan danang thlapin an mishing puyan en kolanga andik na chanbo ra be athiang lo section somnga panga ina soi angin State Mental Health Authority SMHA chuan
center le thok tu zong zong hi a register vector ani a an na tho vil endik complain bo zui training pek le adang te anti turani MSDRB nuaya malang na sang sang chu om nge ya training po an pe zau zau te kan sia ang chuti rwalin Mizoram a hian State Mental Health Authority SMHA hi kan function ti rem ruilo ngai enkol na muna thuleng vel hi anzir chiang to em home center thren khat chu mi mal za omna ti bor banga kutin thlak na le thina hial thlen pha to nia soyani china voi khat mai ni lo heng thu thang hi om zeu zeu to thin India dan Bharatiya Naya Sanhita BNS 2023 noya hian film khur lo wanga thina za paruk tumreng wanga mi kuthak za som pangat le za som paruk anrem ti na tel lawa ti luina norlui za som ne pali in enkol na trapek lo wanga torna somriat paruk a oma mishing siam thatna tura din enga po heng mi mal za omna ra be na le leilen na lo thlengani chuan dan bo chia na nia ekson lak ngei turani chuti rwalin kan police excise le YMA po hian an mi man khom te hi te zui dan dang an shat lo wange niang mimal en call center lama bok chuan kan no thale top mai thin chung center ngei chu an tot lutuka ele ina chia a kutin thlak thina hial thlenga tias tlang sel an ni le thin loi si heng center a om tam takhi an mani thangnem ngai na lut ni lo police excise YMA te da wanga oman ni a ngai sak zui an ni nga em an chu anuwa an thazom zelem ti hi kan ngai to azui to lo ni inalang dana om chuan thataka lo zom hi khwale tuite mo phurna ni dan zom lo le palzu tan omem ti enzui enforcement chu sarkar khutani dan reng zom ani lawa enzui na ombok si lo chuan dan thapui pui zam hi enge tang kaina rilo ngai te kan enkol na kunga hian chumi khami thiam lo chu ni etia malman tur omin ka shelo kan din mun han thler hian kil sang sanga lo chamna ti dik tok lo na kan nei vek ni na lang ruilo tol rutu azwar tu amang tu ain kol tu dan le ko tu mimal chung kwa khotlang le ko sanangin ti fu tok lo kan nei ti ipom top mayang u mani thanem ngai dan ang anga ma kan lak mop mop rual hian dan zom tor om ti sharing ila mishing en kol tu kan ni angin danang thlapak an ti zelangai kan na tho hian ra tha chwa mewem ti po ngai to telila mi ten dam na be sia miron pan lain annun ti toy tu te kan lo ni pal lo thei rui lo ngai kan en kol te hi mi fel le nung chang tha an ni lo fo rui turan mu don phot chuan dot soi she lo ruk ruk pui salo an mishing pui te po za zo lova khosa an ni thin ma se an ni ho hi kan nam pui kan thalai pui kan una wan ni ti sheringang u chung zong zong ai pui mo chu kan mishing pui ve bok an ni ti hi ni voina kanar satna chen khathi sarkar lamin thla da wang ani na lai om theyang NGO le ko shanten na satakin kan ko min chok jang khaya chuti rwalin anni ngai sakle vilvel na konga tha kan tho tam lo le ti alo lang chuak ta ni kan dan zam zo zai te kan ro man na zong zong te hi ataka tho man ani lo chuaning ma lo mai ani kong sang sangin thok to mai la la tok lo ani in enfia kan ngai ruilo wangin kan thalai te an liam zela ruilo tol rutu zwar tu le ruilo thar an lapung ze si mi te nun na manga sumhai lu hi engtiare nge kan poisak lawang an thisen mo hi kan phur nga mangem thalai zinga ruilo ti thar le aboya tang mek tam takan oma ruilo boya ta an chwa the na turin sarkar koshan le khotangin hun le tha sum le pai tam takan senga mi chen khat dam tum na tak tak nei lo thadu ho lo te wang hian omze omlawa chang fo thin kan fa te an te te changa kan en kol kha ruilo boya an lo tang ta a enge mo che di sunu le pa chung te thiam lo nei ti pom nga mang o ti ngai na kan sha lo kha be se na sang tak nen khoilai sen tarai mo kan handa bawa kan thoveng waem chung center chuan kan fa te eng tin nge lo en kol se kan ti anni na tho hi kan mo phona la ka chuan be tham takani han hoi velila ruilo boya tang tamzok hi khoilai mo ko shan ming ziak na chuang ve thok ten ni ko shan te hian an tharau nun shwai na hi kan ko wa tlati atakin ipom nga mang u ram thar kan veilanin twal chunga runin kanom meka kan mi le sa ten thlan khuran pan mek laya hemilam hoya kan sum le tha kan tho invest bil lo chuan
thang thar ten ko shanan la dem hlau dange NGO hi lok na be se lawa tho tur non profit organization ani a NGO enkol tu te zinga sum chuang liam uma phe phe kanom pal thei danang thlapa kan kalani chuan doi tur kan nilawe zirchian ngamin omang u ruilonga enkol tu te zinga rim taka thok choi moi pu tam takan om chuti rualina kha to ka kan ming chile thina ni chuan phatmar zo lo thil engemo omani mai angem ti hi minol pui ngai dan ani se thona cheng noi sangka zaruk somkwa pathum ACDP plus NAPDDR sengin Jordan Center kandina sarkarin danang thlapa ruilongai enkol na tur khumza somnga mi pale me cheom theina khum sangkha thlenga nakena le extend thei tora ruwa manchu ngaklel taka kan lo thlir line sarkar berin min beidon san lekleka la chong du zonga November kumsangni somni palia EOI ti chwanua January kumsangni somni panga thlengin enkol to tur kan muzaulo atopa sarkar SWTA bukin enkol le taria heng assets lulutuk kan ti kwalvel danan ngai to ayan ruilo boya tang me kan thalai te kan ve tok lo za hi lang theini in kasia infrastructure thapui puidin kunga ma kan la ol lawa amang tu tore ro ni tinin kan liam zel choni si voina kan ram din muni han enila ngai chao mai mai hun ani to lo ruilo man tura tam tul tula ruilo ngai kan pung tual tola enkol na lama ma kan son lei thi si lo har phim to phot chuan beng sika ngai tuana kan se na wa hun to em he phurit tak kan phur me khi tlan chiat sandai cha kom le ma se ibeidon san lul lawang u huna kalanga ruilo ngai enkol toran la tam zel don voina kan tho china hian du tok lawang u mi mal chung kwa khotlang kaushan le sarkar hian hemila moya ke kan pen war sau ahun ta e kholum le boruak wap kara chendam thi ingai chinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan in tan air conditioner range chikim kanron chhop chhuake dual inverter technology mang amanawangin akhola chakbi ka tonei chinang renga avot chakbi khle current ero aren chim hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amanawangin gas leakage om thailo plus master ionizer HD filter an manawangin I hip tur boruak nat nale bol holaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG classic laya manthei hot and cold AC range chikim kanla nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment tin kan pe theirenge LG air conditioners chendam thi distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ram North phone 0389 234 0590